Itakere rukugambwaho nirishangwa hamayiro mukaga aharuguto rwambara isingiro kandi ringana hika munana. Izoba rya nyuma abazyo Yasini resera abakozi batandika kurutemurra nuko abeshika kumuzibira. Abashitamiso rukiko rwaho naho otekerezibwe mu munyamakuru witu. Nabwayimo rukiko rukurwire abeshika barimo Alhaji Makumbi Imamu chairman w'etiketi nabishenka z'abarimu nango basauda batugambira ubukomoko bw'ebyona. Tuwanira takali yafe. Ono Yasini yalitunze. Mutabani waffe atuyita senga tate obu yafa tubeera naye. Akati butwabeera naye ng'amaze okula tutugamba tukatugaba n'ettaka. Mu Busiraamu ntumuwa share ye yonna. Kakati butwamuwa share ye yonna ye nagamba mbu yayagala kutunda. Kugenda Kampala kukola bibye. Era ntumukiriza n'atunda. So owe Yesu yakagigusa. Hatukuza kumikiriza kandi kwiba mugenzi we turi ahantu tureba nk'ikika. So nabahereza 1 week naza kweta executive yekika na nogo mwana na nishento mukama witaka kandi ekirunge kiro mukama eritaka rine cyapa. Twali tuyawo babaleta na bulesi kawungezi nga bapima takali yafe abataka be batugamba tebabo je bali bapima. Obudde twagenda okujja nga bagenzedde. Tuba tuli awo nga abantu batuleta amabule mbo bamuwaddeko sente era bakomawo okola ki okusabwe ettaka bamumaleyo. Paima ya Yasini kwanga kugambira kamera zitu twabasa kumuterera esimu kandi ebintu byatugambira. Public figure ebyo pinka bikola ebyamahoro ntengo izemo ebyamahoro. You'll meet me later or you'll call me later, then we talk because now I'm in Saturday meeting, then I'm busy. Twagambaho na Abbas bamwine ishento wa Yasini orukwetwa mbwitasimu. Kakatunga shiyani. Tumukira kwatarute bagambira abantu kwatari bitaka tukagabana yakarukusa. Gambira ati niweneri yanje azabakari pereza tereba pereza rukumara mugambira ngwitaka rwa tukabagana ziri kwingana. Ati ikinje cyo kwenda niki. Senta Majidu chairman LC1 wa Sereji na bagambira hanshongeji. Nyina yindi yasangire ko endagane zayinde nizaro n'induzima ezibagamba. Abo kubankanta kubasa kora nsubindi kumanya eje kandi no mwatatendo. Abo bashenka zire ba umuri mukuru wa Jondi n'umunda. Ati ukarengera aliyecho inza kunduze bitaho kwa serewo kata kubasa kukikora. Ebyona bihendire ngo nibija kushita musoro kikorwa kikacona okubasa kugonjora enshongezi.